Igitondo cyiza nongeye kubasuhuza mwese mukomeje gukurikira Ibyiza TV nk'uko bisanzwe ni Sereveriye. Iki gitondo nkuzaniye amakuru avuga mu ikipe ya APR FC, aho umutoza w'ikipe ya APR FC Darkonovic yamaze kuba ategwa umukino ukomeye cyane, umukino ikipe ya APR FC ifitanye na Muhazi FC. Umutoza w'ikipe ya APR FC bamaze kuba bamubwira ko mu gihe adatsinze ikipe ya Muhazi FC agomba kuba yafata ibye azinga ibikapu bye akaba yakitahira iwabo muri Serbia, asigaye bakaba bashaka umutoza ubundi ugomba gusimbura Darkonovic. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bihagaze bite? Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikomeje imyitozo. Ayo makuru yose ndazanye abahe. Ikipe ya Rayon Sports nayo hari amakuru menshi arimo. Reka duhere amakuru yacu mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Guys, ndagusabye kora subscribe, utarakora subscribe ni kwa kajambo k'umutuku cyangwa se k'umukara bitewe na phone yawe uko yariyo. Reka amakuru yacu tuyahere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Imyiteguro ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuri uyu wa gatatu yatangiye ikomeje imyiteguro itegura imikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika 2025 izayihuza na Libya. Mu myiteguro yatangiye abakinnyi babanza kuganira n'umutoza, bakora imyitozo ya mbere ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri washize ku kibuga cy'imyitozo cya Stade Amahoro i Remera, aho uretse abakinnyi bakina imbere mu gihugu bagaragayemo harimo n'abandi barimo nka Ntwari Fiacre ukina muri Afurika y'Epfo ndetse na Manzi Thierry ukina muri Libya, Rubanguka Steve ndetse na Nshuti Innocent, Buhake Twizere Clement n'abandi batandukanye. Amavubi ari kwitegura umukino w'umunsi wa gatanu wo gushaka itike y'igikombe cya Afurika 2025 uzayahuza na Libya kuri uyu wa kane saa 12 z'umugoroba kuri Stade Amahoro, mu gihe tariki 18 Ugushyingo 2024 Amavubi yacu azasura Nigeria iwayo saa 11 z'umugoroba. Umukino wa Libya uvuze byinshi cyane ko uzabera mu rugo aho Amavubi asabwa gutsinda uko byagenda kose, maze agategereza ibyaba byavuye umukino uzayihuza na Nigeria ndetse na Benin, bikazayafasha kumenya amahirwe afite yo kubona itike y'igikombe cya Afurika. Kubera uburemere bw'umukino, abantu mu nzego zitandukanye batangiye gukora amashusho akangurira abanyarwanda kuba inyuma y'ikipe yabo, kuva kuri Minisitiri wa Siporo Niremesha Richard wavuze ko nawe azaba ahari. Nyirishema Richard ati ikipe abakinnyi ba APR FC Mugisha Gilbert na Niyomugabo Claude ati ikipe yacu Amavubi yiteguye gutsinda Libya kuwa kane tariki 14 Ugushyingo 2024 saa 12 z'umugoroba ku kibuga cyacu. Ahasigaye ni ahacu kuza tukuzuza amahoro tukabashyigikira. Nzaba mpari nawe ntuzabure, twese inyuma y'Amavubi. Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Munyantwari Alphonse yunze ubumwe nawe atumira abanyarwanda kuzitabira uyu mukino. Ati kuri uyu wa kane tariki ya 14 Ugushyingo 2024 saa 12 z'umugoroba mwese turabatumiye. Ikipe yacu Amavubi izakina na Libya duhatanira kuzitabira igikombe cya Afurika. Mwese turabatumiye. Gura itike yawe nonaha, nzaba mpari nawe ntuzabure, twese inyuma y'Amavubi. Iyo niyo kampeni yaje kuba itangizwa kureba Amavubi kureba umukino uzahuza Amavubi ariko ku mwanya wa gatatu n'amanota 5 na Libya ya nyuma n'inota 1. Kwinjira itike ya make ni amafaranga ibihumbi 5,000, ibihumbi 50 muri VIP, ibihumbi 10 ndetse n'itike ya miliyoni 1.
Reka amakuru yacu tuyakomereze mu ikipe y'ingabo z'u Rwanda, ikipe ya APRFC, aho bivugwa ko yamaze kuba itega umutoza Darkonovic umukino wa Muhazi FC. Uwo mukino nta byinshi turi buwuvugeho, ahubwo ndaje ndawubaha ibyinshi ndabaza kubibashakira mu masaha ari imbere, kuko ntabwo ngiye kubabesha guys. Ndagusabye kora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Amakuru y'ikipe ya APRFC reka nkomeze nyakurikiranire hafi, ndabakunda cyane.